Mayam bukrumzari impact news ki manung hutna miyang tabi basing putaram oksabaga loinana ngasi Zakiba December tang nipanda Manipur Anoba district teret Manipur Sarkar na cabinet warip lawduna akogi Anoba district teret sengro matungda masibu yadabagi akogi sangsi United Naga Council na yam kan henjal madugi mayopta yam kan ngang pagalina ngasi ngasi makasna akogi tengnopal district sangaba satpada akoi sangga dengai mangonyana akogi khulai paiba akogi militant sing na haitare mafum ani de ambush rokpadagi Manipur police ki miyoi akogi laikhidaba duga teret nipan mapan taramuki sang na akogi aso open ninghiba haibasing asigi manungda akogi yamna critical over condition jawna manum oidana akoi asibigi masing si hangal payabagi tanjam khat lere anuba district samjal ba loina loina akogi semi reports da Manipur government direct challenge amu oina ngasi attack tawre amasung masida asiana aso open yawre hiram se kamri lena akogi studio da lengsen dana leiba akogi guest ngasi amukta da ai extreme right lengsen bfc former dgp waijoy kumar ojabu taram noksari and welcome to Manung Hutna adu hek thangna lengsen bisna ko tamut khelen thoksom special correspondent telegraph info ne tamu taram noksari and welcome to Manung Hutna adu hek aiga thangna lengsen bfs dr nz bijoy spokesperson Manipur Pradesh Congress committee ojabu joy da hamda laksage yes after a long time tahi nifu hauda akogi achievement phangda pot amka congress na tak akogi hantaki district trade lauthok basi yam so achievement na akogi mafum kya am phungtoy on the other hand yamna strong stiff opposition mayam especially Nagaski maikai digi akogi phungdorok polaikre ngasing asimuk United Naga Council gi initiative makada ukhul amasung kanoda tamel kanoda senapati da mayam sakre masibu yaning phungdok polaikre adu ngarang nahan ikoi da bida akogi imphal jiribam lambida akogi khudam moina nomai kapthar kanda akogi driver attack to bo phum laikre somda su yam sound attack torokgi film khak lare matang sida akogi masigi potsi at any cost Sarkar ngambra khoi ngambra habgi free umka UNC na yamna strongly clear ona message thamgramne aduna ngasi thoiba thodoksi governments na masda akhogi yamna akhogi thawa sa oidabra natraga masi section dabra torkane heba thajaru dabra masi lefts leite na khanbagi kari no city simbadi akhona district khaido posida opposition tawriba kambu city amoromda chawkhal haning daba chawkhal pa pam daba Kambu ne lawi ado mohaina sida ikoi against the government mohaina tawriba sida moi garihani procession tawna ai mohoi garihani yaning da utpa khotpa mayam si concentrated mainly it is in particularly Senapati and Okrul area dani adu amabu rasu pen da bakhra dilai pen driba sidi mohoi hanagi agenda gi continuation ne ene shen gi continuation ne Nation ki pandam di somehow aikoi ki administration ji lairiba district ki akoi hill district manga sida administration yau de hena khanna laiba ji sum thamning ba aduna maram oiraga makoida demand of the look state government na ngasi ba akoi administration yau de asina maram oina aikoi ki administration tongan bam pami haibada makoida adugi agenda ma thamning ba wakalon ji miyam punam ulai Yampurum so dum yabigan in Kali. Now Swida, Ikoigi state government and Lori Kongtang City. Ikoina Lamdam Zingi Sokol and Giharigati, Ikoi Karagara Apikpa units, considering the hilly terrain, topography of the region, Mayam Zikalaga, and also at the same time population and accessibility to different parts of the hilly region. Sipunamak Sikalaga Ikoi Karakara Piglamna. Aikoi khaido aga madida administration yonuna ba chokhat bagi kongthang thunana ba madugi port to the pandam du da aikoi district mari tari ama khaido koni ada sem na arabada se Okrul district ta kon ani khaido ise ogum khaido bu yarabna aikoi whole tampaki district mari se sidagi Okrul district ki magi kenosina area bergamail hill it is bigger than the whole rest of the plain area. Adu regadi karamani accessible wigidino. Samna arabada yengbiyo. Sida kamjong ase somdagi yari bolomdagi di inangna abaneba. Adu ai dagi miduna ukul tana chatpa ase
it is very difficult now. Okay, जब तुम थम्बी से ऑफम जी हम फजबा कोई मैं आमने लोनी जाना बात नहीं only thing दी मागी demarcation द boundary दा कोई की village सिंग से नागाना कोई कुकी की तिनिंग दबा कुकी ने नागा की तिनिंग दबा अतो मैं तय की ना कोई सदा हिल से तिनिंग दबा कोई कांगू पी तिनिंग दबा सुबह issues में आमला है okay लक्षणी ऑफम दी मस्जिद कोई की नागाना याम द vehemently protest हो रहे अतो ममांग दा कोई chief minister यावना कोई की helicopter से तुम मतम द इथा थाज दबी दा याम द sound attack तो कोई थम लेकर direct कोई की attack नहीं direct कोई की क्या नोने मधु threat नहीं पीरी से likewise हंतक सु direct attack को municipal minister na sanga ga dabanu memda akoi ngame we can strike at will have ge posek tum ngasi tawdana asi na so open yaw aba put ni na masigi posi united naga council gi ton NSN I am na reactor pa amasung rang nahanda akoi gi z ki khonbo akoi gi hill areas committee gi vice chairman ga tol khim am sing sina pd post the state government gi akoi gi yamna sensitivity gi sang se what len low we are bas no low kari gi low gudu no lowam thokte akoi gi di see after all NSN वगैरह अम्मा वगैरह ऐको इस दे लेरी पर प्रजा में हम जिदी कोई गवर्नमेंट से की प्रजा ने दे आर पीपल ऑफ द गवर्नमेंट जिना गवर्नमेंट और इसी पीपल में हम की कन्वीनियंस एंड वेलफेयर की ने अदा इसा मन गाँव रे ना सीधे उपू थुआ रे ना इसा दो इतना हाथ उपू जा बरो we have to see what adura sa singaw buni hatok pudi ade tu ngaw dro di hali yo ja kamai to ni of course mazid life ta is a question of life adudi ekhona ma aji ma pa adu na ma administration to jabada ma sa azina ngaw re na to bu ma pa ma sa adu ngaw dana bu di phari dana ngaw dana bu hidak tha ba kangde doctor tanandar khona ngamjaba sakti dadi to ri ba adu hojik government of india ga tanar ga su NSN ceasefire lei ceasefire gi lam yenar to ko do now sugum bu po to ga di hojik NSN UNC gi mi mo gi leaders in far thabi ya to ga di we have to take law in our hand when law mo khut di pipe di ade so we have to control through law okay zagi si yam phase ngasagi gaidon kamai fare Stephen lamkang phakre ab koi si hojik si remand lok na leiri adubo akhu ki sorpad gi karim ete kha tores asok apan ba sibana abadi yausal abani amuk khana ojada to pa question me am laksage ojagi ko matang sa laksani post ngasi gi kano si thok tru sia potla aduga akhu gi tangai phadana masi akhu gi prevent to boya sungaya do condition am khagla masi gi mistake se administration gi da lapses khale bi mami tabu ubra sidi totally sidi administration gi government gi sidi asoibani moina neglect to digini कोई ऑनरेबल कोई कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ना नसाई हंगिबा क्वेश्चन सेदा लैप्सेस लेब्रा सेदा खर खतंग कोमथुब्रा कोलुब्रा अदुगी आंसर दु पीबीबदी फगदबा अदुना तब अमरम चक डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन की एवरीवन अप्रिशिएट डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन तब सिगी लाइबा तबदु कुतौ सेदा सोफा इज बाउंड्री फाइन तौद्री सिसु दिस कैन आल्सो बी क्रिएट क्वाइट लॉट ऑफ प्रॉब्लम अदुना तब अदु वादु थमगे ngasi अखोइना नैनेरिबसिदि ngasi की थोलेबा एम्बुश सी थोले बिसी द करीनो कराई दर सोई बा कमाई तौदगे मसी प्रिवेंट तबु याब्रा यादबर सी वाफम सिने कोइन नैन सेना कोइना तौनै बिसिदि अदैदा सी वाट सिमदि मेन इशू सिदि पुरा थैरे सख्रेब आइना थमजनिंग बिदि सी खाना कनोदा जी लंबिदा नोमै कैप्सूल एना तौरे UNC सिसु हलुएन देरे स्टेट गवर्नमेंट सु नमना कोई ब्लॉकेज थुगाइने ना तौरे कन्फेडरेशन तबुगी हिसाब तले बनिना retaliation in one form or the other torpai di masana adum tabin adu ngasigi kano toba tenopol gi sangabagi sidida swai tona NSN IM na karina sumba torpai yai ya di habisigi information amata government na lehidabra very surprising haidi suma si lebham thoi aduga amna ifong phong na inak nak pa thamna pokpi aduga mana खुदिंग तबीरा कनोरा लोकचौ I'm sorry लोकचौ से तो लोकचौ मैं तो सुदम सिक्योरिटी फोर्स लाइक तबने टेरिटोरियल आर्मी कंपनी अनि लाइ बोंगयांग दसु थमा पग मा बोंगयांग दसु असम फल्स की कंपनी अम लाइ अदे अदर आइन हाइदि से एनीथिंग अखोइ की ngasai gi ai na mamang su ama na mamang am dsu ngi haje gre manipur police ki si mo mi ta da ga kan lei to bi sarkar sina mathungom khang da sarai bi mo do ento na sigu magi important staff kan the information collect to special branch ai am important ne sidegi kari lakwe ai kai to bi ai se ai hum da ngasai gi sd ko na phabe to minister public na dum reaction to ga phajina si welcome to ga dum ko ga dum happy wakal dum khalaga ngasai gi to phom thokpa ngasai sason to phom thokpa da kada ai kari aswib lai kai the information lai kari kai le sigu magi ka si dum pura
si daka ta de film da ai di sa sun si de se pura adu me o so bo si irai lai no yo ai si me su tham jege na mate de kanala ki ml kan sing mk singla internal security ki special secretary internal is very senior ips officer si la adu ngarang makda kai to ki sog strategic operational group abini si ki meeting si ngarang to chief secretary na kano tolga si da khane gi si ban blockade kamai tong na kano tok de khot ge si sai bas da ain object aina dgp kan hai bas ko ita ta tormi hai bas ko ne discuss to si ya na am kari de discuss to ge da kari information play su ma thor ko bi si de hawe ngarang to gi so masi ho de bra masi ko ne matam da ko lo ib de gi lo ko state special branch gi lo gi rogi kamu de gi lo BSF tegi lawi CRPF tegi mai leje intelligence kari leje input si masi hana khoi torga adu kari thong pu ai se towe ai na ngi question si di si to debra ade leje su yam na important or bas mai to na kleba ke si problem si lo kan da strategic operation group SOG ai si mathak ta group amag le re CSQ ai da combined headquarters meeting na senior chief minister na kano to chair torga ga to kano no masi loin head of kano gi security forces ki loin torga masi de discuss ho adu discuss to si kam kana last time to gi khogi kari khanagi ai knowledge later to budi madu kano confidential report ni adu torumbi yai torumagi di hai report si matang da koi discuss to ba adu one of the most important input logo di kano da kari power special branch ki kari de IBD kari sum bagi security related information kai le che log the bravo I same thing I cannot get chimney segi no cool chapegi matang da adusu I see point to high kari information look the bra adusu Congress ki site I say I some mo khat tok jobine oram ga toroi da na tok na I nasagi attitude amal dai bas government si lo attitude si hekta se pang tok to ya ba kai su da ka le te da si ni mari si su phare si dum si bo pone adum to si has the government even today has the government done serious kind of thinking serious kind of review tarba law and order ki situation mai ki ta sing na ai nai mai ki di si tom ai si thong ge ngasa ya na mai incident pung ga thoi pung taruk ta tam ke dai dani ngasa kan da lokchau thoi si lokchau da thok da adu tau ta ge di kari gi 7:30 da chief minister sapa kan da kai du mai tong na am gotna si thoi am tholim si chief minister na palel ling thogla pa kanda kanu ai si thamla pok be si min manga taragi lambi ni adai dei da kanu su mayam security force am su kai adu chief minister lak pai si da surprise ko ndo commando kariyo mayam ma de army gi kari gi mayam si loen torga kan ROP si full proof oina khona thamga mafam ne thamga dung ne ba teno pal ding na palel boy si kasu yamna chaw mafam ne ti adum to ya ba pone adu already pungtong ka thokraga tai ma khai da mu tholi si kai no da nobody is care nobody is kanu to we film aduna seriousness level laitre habani adagi madugi study to madugi impact to nainadre habani adagi security arrangements intelligence side le hamne takalen masima khogi former DGP na phungdoi bagi akhogi masagi doubt am leiba state government gi mai mathau tawhum thokpu myam sin ti to intelligence ki akhogi coordination leiba leitaba adagi even ambush tore makha gi ambush so muk thol ka da maduda makha ta na akhoi mi ani mu leihidraga adagi tarit ni pama pan so pasi yawde masidi failure se deliberate failure of the government oibra natraga tasing nama state ki missionary sing se pura fail oire habigi momra ahum subada masi in connivance kana gumba kharaga akoi conspiracy ama head sorga thon baga mansala surgeon ore ba circumstance mayam du yenga di failure ne dumdi aduri hype tai maram de enough indication laigre maroina district taret sembasi gi matungda even united naga council yam kana react torkhre adigi NSN I am about the president me mathokna kan mo sida khuji chathariba peace process sida akai bilakani haibu phoma warn tokre adu orgadi chatliba tawgudaba district sembba sida yaningdaba lairiba adigi makhoi gi agenda da akai bilakadu mayam du yenganda chidi trouble thokpi yai ha sidi in anticipate tor matungda maji fully kano tawdum ne na ai khanjeba arrangement kano su laimni security koi central forces mayam su laimni makoi gi kano tawbra makoi gi help kano tawbra logistic support area domination adu mayam moi ROP kaina chungba mayam ji laibam thokune ba ari pung taruk ta hai reng sai do taruk ka some minute khara ne more or less ari ma 7:30 around na do gap lai nei potra amhane tawre du na di lambi se free thap nong tawe madurai du da
immediate response tawduna aham bedubudi somehow tawre militant community lummaga tawbu ponina always moi advantage mal legani mokin attack tawgi harbodi adu tawgro matung dadi second time amuk tawhun besidadi masidadi lapses leire haidu yaroiba adu gadi sensitize tawdumni rote lambi je keno tawsira after all chief minister amga state amga chief minister ga home minister ga chaliba keno ne yagu program ne adu gadi ekta elane se ekta aroi bida tawdum ne normal situation da nate normal circumstances da nate chief minister na visit tawi posi district assembly yadaba leramni adigi masina saungmu mayam leramni adigi pamjaba group khargi makhoi dream da akayo pirapo pose da pen da badum laibu poni aduna masidi kharadi sarjan soi ha junde adum akoina haidru thoibu thodoksina de masana dum ai takche en khale okay just them last ge ukhul ki incident ke governments na lesson came to learn to be the problem the ukhul ki incident ta even helicopter lab kan da ko gi madu ko gi chief minister ama adagi chief minister gi yan moru ibu tim ma lab kan da madu bu ko gi inaugurate to bu ngam handana tha gi bai se mo gi di acho victory mani moral victory ni madu na chumbe ai chumde bai adu bu government ama lai government in place ama lai adagi head of kaino ni laibak si ma pi ma pa ne laibak ki ma pi ma pa ma thabuk pang thok pa ngam handa kai tha gi bi matang sa even aso open su khra yaw khre madudagi lesson amta learn to the big ngasi same story is repeat toris I say that's why the asagi BJP ki wangang logi kano da react to jage BJP wangang loi nati I come as the retired DGP okay correct ajigi do ajigi retired kano analyze adu hana introduce to bi gadavne okay I think sai retired DGP ne di haje ki ba adu ngangi bise hojik leiba police ki home department ki sidale DGP and other subordinates and leibidmai leini they are also working on that but you know underestimate to buju phate gari ni pa man lambi de chatpada accident thoning beleite adu accident thoi why the question to we have seen no a kind of accident now accident is accident adu matakta always lummaga phubagi advantage always lay lumiba midu khangde precaution tawna chatpada madi nipa aduna chaliba phone chaliba nipa do maduna uroidaba jaga da madi lumiga tawduine adugi advantage always lay adu punamaksi aikoina despite or aikoigi all possible aikoigi kariani care karigi loroi doino hojik leiba DGP ju hanagi DGP lenama mayam toromadu maina they are also following and they are also police officers but masan tawdam ni kaino honorable chief minister ama chaliba honorable deputy chief minister who is also in charge of home challing ide karigi toroi doino criticize to budi laiba yes mina ngamgre haiba tai maram jil lumaga phurakpadu lumaga phoning bu kana su leite sining bu su leite despite all these feelings lumi ba mi du ge advantage always layaba natro adugi khudong sabdu logi danga si aikoi gi laibak thibani isa jing khara legi dabasi aduga maduna leiriba police force mayamji hana leramba police force na torambado adumana tawdre haibadi ai hayaningde oja sim tang sam laksan sa ki infan muri afki stress especially from tenopol to polen khogi areas ni masa is da khogi state ki force mayam sulere ade assam rifles mayam am su sim sulere adu bo hoji haiba magi topography hai tare magi location se strategic location se loni yeng phauda hoi se lumaga bu khogi phuge hargadi lumaga bu attack to gadi upalite hairam dina khogi security force pana lawraga su khogi police modernization pana lawraga su intelligence pana lingaga su kanadi haibigi wafum no kanadi haibigi wafum nati the possibility de leba lumaga phuba ise aidi lono precaution to chalini nongoi paira chalini kana mama lumaga tumi mari khudong jabdu lorga horen ma urgada jaga ri ma attempt to ro sudo to dan thado kini attempt to yar to duine kari gi no ayu ngasi ai khoi gi keno mayam paramilitary force ate mayam so say the mayam all along these road loina mo deploy tong lerini mo ju sidai da khoi gi honorable chief minister lakpo da mo isu adum yaubiri bani aduga khoi gi force yaurini khoi gi commando khangde state force mayam ju yaubiri ni kungra badu da tawnin da tawre is mo di already to gi plan do hoi madu gi plan jibu khoina phangamadi adum namna adum thingam gani khoina adu phangda bagi ne ba okay adu phangdi kari gi no ina hangbadu di
hang lie. Okay. But answer will be difficult. asa bakhum di piba lui hang badi am lai ngang badi am lai thabak to lui hebani aduga yamna tasing na hanu kanda koi break ki matung da lak sagada yamna moro posama lummaga kap ke hargadi lummaga hat ke hargadi is there no solution break ki matung da lak sage matang so the break manus ke break ki matung da koi thunan jake impact tv ki manung khun am yeng ta dan lai Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap group na puthok saba Oza sinabiyo welcome back adom the english Manung Hutna Manipur Sakana Anuba district tare sem kiba amsung masibu yaning da phundrokpa loina loina ngasi aikoi gi tenupal district sangha ba chatpada akoi gi sangha de ngai mangwon na twin attack chathara kiba maduda akoi gi security person ahum lei kidaba amsung tare nipan mung asopan nang kiba including serious oiba yauna Jaju Kuma former DGP ni Manipur gi DGP mu ermandina akoi ngak sil gi thorumda yamna additional knowledge temani hana BSF ta sulem bani central service ta laksani ofom di ngasai point to puzara kanda lummaga bu furaga dodi lummaga bu kap ko dodi pai sunli leita habasni ngasai fast ambush tokle second ambush ample timing phange round about 1 hour gi difference amadi phange yam drabada adu even 10 minutes for or yam section na legada 1 hour phang bai si more than enough time ne adu khoi jabi joina habi khipigi matungina akoi lummaga pase is there no solution option leita Sidi ang kamada ngasai gi kanogi khoi gi Congress के spokesperson ना हाइब्रिड से हैं कम दे माँ तेरें से मुन्ने खंग दबा अदु situation से मुन्ने खंग दबेगी अदु अत्ता पंगांगांग बे मोंदो इन चले आई ngasai important words आई ना ऐसे information special branch के information लोगों से कला इधर कना तो ये से collect तो उधर खाओ अदु देगी ने बखों खंग दो से अदु ngasi ले रिबा तो रिबा खोलियो मोंग से दे मधु की exercise में सुख तो दो फिल्म ले रिबा अदे अमुक हिम से थमना पोपी पले ले क्या लापी मैं हम सब पर काम नहीं kilometer ma phad bagi film ni adai mafam ji ko mafam ni hek hai gapui ma pani adai dei da IRB posam su lei adai khadang chalaga ka bongyang de su kanogi pingi samafil company am su lei ni aduga aina tabada hariba palel tu kano se tenopal se kano ROP gi kano portion ani thon khai de portion amana additional SP channel na in charge hoy amadana su aidama na in charge hoy hai adai am overall sina SP channel na in charge hoy hai senior officer aduk me amama adik me amam su deploy tori bani a thuk crab jo ngasai koi khelen su koi now khelen su aiba ma thoki de thu crab and now madu lumpu nai no se a thuk crab matung de di lumpu kai du to hon no hai bi su inak nak pa itong to ma iko ma pham adu dei da ka main tong na kap ino adu ne di ngasai gi as lumpu to ra ne koi di su chongam de na adum pra give up to si hai ga di if that is the attitude of this government then I can't say anything at all aduga high city loina exercise properly thinking torga properly plan torga di si thon the biya ha khuding mak ata khone loina 100% loina kanu tongni have dinate but question today I am asking is ngasai lobam tokpa darka oiba adugu megi exercise adugu megi togi dabra sineba pung tok ka khayala pa dai da ambush ma thokai dai chief minister na sakado ba lambi dui da chief minister kanu dagi ni palel digi hagalak pa gi matam adai dai da mamang di inak nang na mi ambush of the kape da gadi what sort of security is that adudi da aina DGP urambado na hoji DGP ju ozagi dumai to dana thabak tawri di hai kre ho jabi joina masi mai perception ni aina hangiba question di ai gi matam da aina tawramba kolamba kar main to ko bai do adu ngasi tawri bra tok dabra ai last time kanu gi mtang ni sai re Manipur police there so many things wrong in Manipur police kai so ge se they need to introspect adu gi hang darka oiba adu na trage di ngasai ai sidi thopuni tho de khoi upai lite ko te na dom tok ta gi then surrender I sima thamjage I thamjage whatever I give them that at least Delhi area about the
more or less koi manipur police control tham secure way secure oi aigna to to khip se chahi ohum khare hel ohum helman I expected that ching the su koi manipur police ne khar dominate to bom darka oi adu da situation se control lakane haidi akoi paramilitary labor kholiba kambu sing sigi si to the moida full kanu se khoina responsibility pi kanda moi koi karak ugre ko kare moi na full responsibility huji ki hai riba kanu thama pu pi bongyang gi bongyang si da asarful camp lai bani camp me am te digi ne kape se I there needs to really introspect ngasai krai da kari soi ge se ngasai coordination asamai phal ga koi coordination what pra aigi matam da aina DGP oi matam oi ta ge I would have definitely called the IG Assam Rifles or others and would have asked them go for their listen kari you know kamai thong noi si tholi nai se hangbam thokpa po ne si hangnabra hangdabra adu masigi ngasi sigi to matung da it is high time ngasai aina ba headquarters combined headquarters ge kan meeting as chief minister kaurga sida soib si noi na kai da kamai thong na noi gi manak to le na am su territorial kan gi army gi company ani gi gai bom hum ya ne thoi si amana kan gi IRB gi posu kan da hek hage khibi da noi bini aduga kan su bongyang da su kan asarful gi kanu lemni si asam nak na leina adai mafam si yam kan kanu the police leina khotna uda mafam su nei ko mafam ni adu mafam de kafel boy kamai non lumpur no kamai don adu ni mitna uselaga sapri film that admai don sapri film that government se tor si ai nai de it's a very unfortunate incident ni ai in high with the asai let's be a bit more serious okay ko yum so ai nai so yum se kara ai de kamai don tor bro to buya ba to da bra ai de adu na tab da amana ngange na ai de meta get kne ye padi let's not do that way I have introspect fazana to se kara ai de no so ba kholi ba se adu yeng harga adu da tawfam to ko torba to da bra to de di to na bo na si sine ba ina thambe bo che adu ga sa ge hai ba kata kano torge lumpu torge de koi ta min phugina de sup ga ya akoi na precaution akoi knowledge le precaution lor kan de lumpu hai bese ita tan thopya bo na te okay precaution ro de lumpu si oithon da bujai habani yes auski kano da jana hana khumning ba khara su le bi de mane adu ai auski point dum lak sake yes cross coordination gi post am khagwale secondly hai bom phom se ko gi asam phul gi PRO phagi phom ne manipur gi police ki yam abig team ne PRO asam phul phagi phom ne auski ai leiba hai bom phom se gi thona pu pi miya gi se madu da dingam kiba ekta roi bidangam kiba hojik lai poti kai gi ngam handri no ngam handri bi se ta sino manipur sarkar si hekta mai thiba pirge habigi force su da yaw khaba yaw da adu di the government see really weak over with the private home to this home department gi introspection tawduna asigi improve tawna bagi wakhalon de ko appreciate tawi anywhere in any management improvement is required adugi introspection tawba am important adu aida is okay sida aina jaga si anatomical sigi topography hill terrain sigi anatomy khangdaba amo en pangang ngangba mali haibadu I object it strongly 1 2 sida aikoina khanari sidi karma hai toraga thokri bano government gi masida karigari laughs lebe yai si tormadi funny haibagi viewpoint do idp heningi because experience lebani pa amana ngal le hori ba junior me amdo who has become DG and others so the people do the mean logan when I did this I didn't do this nonsense and I say this is nonsense sugumba comment nobody will accept aduga hojiki the jaga khangdan torini hojiki the asam rifle keno lei hari adu maya ri ka pe hari kai dori moidi adu hari me amdum hojiki DGP retired DGP na hari sidi ma wera magadi mayam je hojik kokakani adu di future gi wani hojik so dum kokap yai haugraba port ki matung da madudi introspection toraga karigino noi leina si tholi si karigino si matung da thok dana yes adu akoi appreciate I appreciate but adu tungi wani thokraba du karigi thokre noi du ne ba hojik nei nari sidi na to mane thokre si thokre ba du di sumana aina gari accident ma thoki ji accident ji bu thok to bi di ai thokani ne chali brava lambi is the in thori ji accident thokin chal brava thoi then what let him give the answer DGP na sugum adu di accident thokani adu di ai accident thok pa ji madu han ngausen thok bu di ngausen siri ngausen ab di yog di dana seriously torim ni kala sa sining bari yog de
ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯝ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯏꯠꯁꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ barely 3 kilometers away from that area ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ Assam Rifles ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ paramilitary force civil administration ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ they are under the government of Manipur government ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ government ꯑꯁꯤꯗꯒ ꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ area domination ꯒꯤ ꯃꯊꯧꯒ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯍꯜꯂꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯤ Manipur government ꯎꯁꯤꯠꯇ꯭ꯔꯦ Manipur government weak ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯁꯤꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ Manipur government weak ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯏꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ central government ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ Ministry of Home ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ paramilitary force ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ DGP retired DGP na jo hairido sigi misi combine kenosi mohoigi leaders kenosi chief minister no oibani ko command command oib kenose adu hairi basi moina command torga si pau sigi mayam discussion torongani madugi different detail do I am not aware I feel zunate adubu chief minister na su moi mayam type toribani aduda NACN mayam khangada basi Central government की home department के NACN का स्टेट मोई ceasefire की इंडिया government के तोंगना बसी की through home department ही तो रिजी मकोई की यामना tie up कोई report लई बगी कनोदी खुदम दी नसी central government ना स्टेट कोई की memorandum of करियानी करी कोई नोई what is that framework of agreement दो सीजू कोई कनाम तो stakeholder अमत तो खंगंदना तो रिजी नहीं Samna harabada. Adu kaya amna tauge do I am not aware of. However, evidence is that central government ka moiga type taurga sigumba aikoi Manipur sarkar aduga kano Assam and Arunachal koi stakeholder bhavada khangandaba aduda natana parliament bhavada hayu haibada haidana phongdoktana express tawdana thammi basi tongan be agenda mani okay that may be ozamadu so yazarge agenda amalem gadu sumalen su lower se adu laksani wa from this minister am toina givda aikhogi government si aikhogi territory si not even an inch of our territory si kanam to su lower na fu to so kai su yaro hai masi example si yamna explicitly aikhogi mui bhasang ge tong da utkhre modra sang aba khoi sanapati gi lambi sna aga no hok sak pansa embus amani phok yaw khidana ya mai pang na khalaki ba posam kha oi aduna Laksangi post di masda center na blame game phadana tawdana su phana akogi maga party to NSN I am odana su Manipur mung level law and order si within the government of Manipur gi makha da lebadina asai da force ni khangda amani khali thengna bagi matik chara potu leitabra natraga guts what pagira sini la import president madu sena questionable ni ai samuk chalu dabnina ai jaga da uba madu gi exact picture di I cannot tell you I cannot inform the viewers aduga ubadu ainu urudamni haibadi ngamjade adubu chief minister ama home minister masamaksu yauri banina honorable chief minister head of the government yauri banina tawam thoye ne khanjai tawam thogudu tawramgani hena logjabani adu tawi tawde karai da magi strategic point thamge dudi I am not expert I cannot mention about that okay I cannot sai kano have said that I know ngasai di ngangiba ai ngasai di pirisu future gira ai se si mamang da thok tring ida tobham thokpa karmai tawdege adu ngakta na try ngasai di haise adu da amoni haibudo amoni haibudo haigido ai hoji da no ai komda kanu sai ai komda farki wana te ba komga hage komgani no long thing wrong statement ama piring ko ba tentang wrong statement piri do adu ai chum thok jage ba ai na haibadi ngasai gi asam rifle ai oramadi kौरमगनी हाइबनी कौदर हंगदमने कौरग हंगबा यारे अदु एक्सेप्ट तोरे यारे तो कौगनी हाइबनी अदु खकी वा दुमक्ता अदु ममांग द इन ngang खोकि मंगाता दि सु मम तौता दि करी करी तोम तो प्रिपरेशन तो दो तौदे मदु हानो खुलगिसु तौदो माली सिदेसु तौदो माली हाइब सिगी कनोनी अदुगा आइना खितंग थमजन बाबो सिगी फॉर्म सिदा अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज सिन हमबिन करो नॉनसेंस का गायना खुद का थिलक तौसिदे अखोइसु गमदम नते लोइंगामे मदुदि खितंग कनो व्यवहार यावना तौनसी सिलेसन लोइना रेस्पेक्टेबल गाकनी अदुना तबगी अदुगी लैंग्वेज दि अदुगा आई रिक्वेस्ट दैट ngasai gai डिलीट तौथोपियो हाय कनो तौरब कानसेदा अदु ngasai gi hojiki हाइबा कनो से आइन ngasai दि हाइबा खोली बसे सी एता मालंग पंगांग ngang bi bhabte गे देन आई एम सॉरी आई ngang si di ai gi like experience अखोना करमाय तोगे करमाय तोरगा सु मिस्टेक तौदगे हाइबदुगी ताकनी आई हाई से मोय ऑलरेडी तोरम भी आई तोरम दे भी आई करिम तोरम दे तागदी तोंगन बा अदुग मेनली इंपोर्टेंट विस स्पेशल ब्रांच स्ट्रेंथन तो हलु
IB fazana consult tau rogi mi consult tau leiba tai paramedics kai koina we work akoi gi kaino city strength city on the early information koin phangdu ne ba adu information sulog log dab targadi akoi khuding makta ngasai mi na lu phur pa je adu phurakani adu phuruk tanabni aina ngasai gi information prior information log na ba hono haina aina thami okay clarification am tawsi hojik aina haizari ba pot city hojik gi akoi gi corrective measure tawgada basi si tormadi fani khoni haibadu I appreciate tawsi adu haibi yu haibani adu ngota si tawdadana tawribni si tawdana tawribni adu yawbi rubra khangde hojik gi retired DGP jibu chatpada yawbi rubra karai the strategic point da akoi gi police personnel mayam lei haisi ubibra handaki sida ubidragadi adom da adu maina ngangan janing de aidi sumaina tawni sigi information lawra si tawni experience leibani pa moina adu udana ngangbado adubu fajadaba language da sense yawda baibani fataba pot nate okay ako chi se solution me yadri ai mai hai report chi pick khaba pham ai itadang chatpong pham krai da kano thamgado khogdo je ai moda hoisu si mafam je thamgado ne je abji ju hai bangame I am talking from my experience area si I am ju khang pick khaba mafam ne ba pick khaba mafam sei da tolak pai se kan homework to hogdab homework ku tongna bani aina hairibe se seida adune dane aina akta pangang buduna ngangre madui wadudi tosi kana dabda matam manga it makes no sense seida ma hairibe kanu se sai ta khoi ta khilen sin ka sani no sense no sense ani se am tang lo ona ga go ba da point am dai ji no sense nan sense amani ado hauji aina haijiri di hauji hairibe point do experience ibna sigi strategic point da si legadabni haibadu chumam ganeba ekoi layman on this point adubu handakis deida hairiba areas in the leitrabra leibra ibsi ubibra somji yobi rubra sini yawdragadi moju tawrum ganeba adu da ai ke no hage nasai point da cover to go point sing do decry to targeti tauta ge di hairiba kotna su suk thogum to pick khaba mafam ne hoji ka kilometer tang khaim tani iko khogum mafam ne hairiba mafam de dominate to ya jaga sing dominate tauta ge di this ambush second ambush should not have taken at all see anybody chalaba even layman am nu chalaga ne yeng kan ne ipang bang na chumina hai to dum hai ne forget about the experts adugi wani adudi da tholai biduna takpadi kaino da ngasai gi tobam tokpa occupy tobam thokpa khop mafam sing dominate togdo mafam sing togdre haibisi clear cut okay takhil matang sa as a journalist samoina akhogi bureau akhogi kano telegraph ki hoi imphangi kano moina asagi rancity gi adu da gi loi tokhoga tamogi mijeng the as a pawmi for the last many years haiba lambi sham satpa si fainam toina khoi pawmi si check togan mafam mani adum laksan gi point ti haiba area ngasi akhogi ambush story mafam sing si cookie area ngaktani how come kamai to malhan bana cookie na manhan be etik na nagana to gi potuni adu di some understanding tacit understanding karim bo khadi lai habani adu di understanding le kanda sipagi me adang mali po sai na sai maroi na hangji puto masna manipur government po atam na akhoi ngam me du na hono kanda manipur government si mai thipi no hono kanda those hand in gloves sing do modu akhoi identify to hum thok tabra sumana sum halaga de akhoi manipur film kari or payab gi condition litam sajan adu gi poto laktri da madu government na soina khangani intelligence input mayam na soin khangani kana na hand in glove tawribno government can also destabilize tongna na kana na khona re the government ma khangani masai da aina ngasigi maroina ngasigi incident ani se sida aina khanjabum lei habidi koi mi si ahum sirim ni te ban soi ahum very serious awam surmani yare okay adu asina yawu sida khoina mai kano tawi tawde kaina tawlu ba sida aingon ju kitang ngai sida bai tare adu aina khanjabadi ai mind struck tawdi akhoi police personnel sing sida moi sigum any eventuality thengna na bagi mokhoi da moi moral sikra wa wangge aina question am tawjeri si ai ge yawjaba group amada ngasi after today's incident lot many complaints were there ai di akhoi da bulletproof enough akan bulletproof vest pide adigi helmet kari ko ida motamu situ kino to do head gear okay no murusang do sumba piba head gear adigi mokoida odi hujuk laiba akoi militant sing pare ba modern weapon adigi sophisticated weapon mayam siga fight to do one naraga exchange to no matam da makoi na paijari bu kaino siga outdated bu kaino piu siga masida ring ngam police ki moral se masi amna
down to udong na leba hoi logistic mayam de same en khali jine tawren khali jine adu mo khoi de moral lungam dana okay fine we will face any eventuality no mo khoi ji matham na le na chapang ROP bu rasu na tro operation mo chalu masigi kaino si moi de lei bra se masi mai question to hon jani aduga government home department police department khangani khoi personnel sing sigi moral jikal from constable to DIG level makhoi moral jikal lege je masi ma number 1 government sina fajna fajin analyze to introspect to fajin drag makhoi awada pa makhoi moral je boost on thaba ma to honni adiga man khuji hari posi thui ba kaino sina dum man batabni man de kanana to ge habji hoji government na aduga khoi DGP masamangna ngasi have akhoi khangi adu hai gro hai adu theory of elimination to kan kanana to bunu di wasina di or moroi si madi or moroi mamdi magi region me amdum piraga theory of elimination to kan kanana to di maton pop pop launa num tajagani aduga sari ba lambi sida civilian ke no sing di khoi petty trader small trader masa masa me amjina tata small chali me amji ne ale pungani detain to na check to ne to na keno da khudeng thabi da bongyang de kya kan bu tawdre husi kan de maru ele yam kan tawsi kan odani khudeng tabi dani tenopol bausi part si kya kan tawdre adu hari ba area si tenopol gi area si suspension of operation kan to no ba group mayam ku gi group mayam gi makhoi gi designated kim su leibni anu hari ba leibu jaga se da ngasi gi thoi ba thogdo district sem ba si da tenopol ngasi gi incident hira chi mission chali no operation to da kanana attack si to gudge hamse ang sa ji no theory elimination to mo te dum tajar kani aduna maside si da masai sabotage to na ba khoi in kahut kano to bra habi khoi karani conspiracy ba to bra habse masi jo who knows khoi rule out hekta to ya de lem ba sui aduga lem de sui aduga kano gi khoi na central forces sida aina sida sida amtanga khoi kano no budi khoi ge party gi leader congress gi no budi habi re khoi ge CSQ gi adigi SOG gi meeting chi mission to na khotna to hai adu organi madu to matam sida state government na particularly ngasi amusung hayeng mung chatori parbung dam keno I mean farjol ram chatori mathang mayam chatori si matam ji da meeting du da akhoi da full proof security mak piu habidu di full proof security mak di pi bangam de ya adu logistic area domination state police ki akhoi measure mayam je ji da mateng pangbiu adu noi ro lo da ro na karino akhoi ta da ma karino kai chi tawra tawdi tawrongani adu tawrong su thui ba keno duna tawdoksina di haram ga su moina fajana response to widawra adigi natragana tawrugana keno du kara waida soil bize lapses du kara waida laikribno adi kari gi thoi mino ka bisi masi fajana review ama tawum di amna ai dakar taren khali aduga central forces in the state civil administration mateng pangna ba lakpani har ga su political situation jina dum mamang da mokoi gi role central lakbo forcing du ga hajiri je mamang instance mayam ma laikre makhoi na lawum to paru law dabi makhoi gi get makta da keno ton bi unlawful activities mayam allowed ton ba aduna haira magasu tog dabra haiba question am dilai aduna masi state government gi administration mating pangno lakning bin haradi home ministry da aduga prime minister pmo gi da prime minister gi office ta toga masi yamna akan bakeno ma ton bam sangi adu maram di tongnari ba hujiki tasena kano toriba khoi kano toriba peace process yaw do group amna torpuni hargadi pai aduga aduna peace process yaw do amna sum basi tokselagadi state government amasung central government je tumina le hum tokte khali masi issue je prime minister office ta idi putok ne ne sajana ya okay batang sana thok to lokor ho bne jab matang salak saneng se yes takile na kembo khadi kang thok pikre mamang da ukhul thok ba thodong khakta manipur police IRB amasung BDF mayam se salaga moi ji nongoi di pai daga khoi sakti ji pi de bai tar ekapya de adana aduna hobin ba ni hum na ba marak ta sang kan da khoi gi lag namam ga to gi wofum mayam khot lere adi poti dum pai ba sin ba yam de bi fi masum to ba aduna moral siam down to bai tar masin bi pot sin sum le ga di khoi police na ai matam ho khlo ire adana mana asing ba patriotism nationalism masung manipur police ke sab sabat niti niom MN objective tu ngak yabi khalak taba even ngasi sibo kana mu khana
ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯖꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯕꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯃꯦꯡ ꯇꯥꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯠꯑꯞꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯗꯤꯃꯣꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯚꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯗꯦꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯎꯑꯦꯚꯔ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯦꯁꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦज ꯑ ꯍꯣꯜ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯦꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦज ꯁꯆ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯃꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯆꯤꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯒꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯥ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃꯒꯤꯁꯤ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯎ ꯆꯥꯎꯗꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕꯒꯤ ꯎꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧꯗꯣ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯅꯪ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯂꯣꯅꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯦ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ UNCꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯣꯝꯗ ꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯣ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯃꯗꯁꯨ IST ꯄꯤꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯝ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯦꯁ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯗꯔ ꯍꯤꯜꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯅ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯋꯤꯖꯗꯝ ꯁꯤ ꯃꯇꯝ खर लौजरगसु इथिजना अखोई तरेट अमा हापचलगा मयाम प्रजा मयामगिजु हराउबा अदुगा अखोई एडमिनिस्ट्रेशन दजु हेना इफेक्टिव होइननबा अदु प्रजा मयामजु हाइरिबस हेड्स क्वार्टर्स इन द एक्सेसिबल होइजनबा मदुना एज अ होल डेवलपमेंट द फास्टर होइनबा सि तोबुदा हराउबना अयामबनी अदुबु हराउदबा खरदी लेइतबनते मदु जेट की खुनबौना अखोई हिल एरियास कमिटी तानरम देबगी मतंग से मते हाबियो मामा सरकार दगी मासे तोखरे तोखरे आई पाजरे खबरदा यामना नुक्सीबा अखोई केनोनी कलिग अमा ओरंबा जेट मगाइबो इमनाउ नुपा अखोई की कोनबा माना हाई मसी अखोई की सिगी डिस्ट्रिक्ट तरेट सिंग द खाइदो खिबसी हिल एरिया कमिटी अखोई खनरमदना तौगिबनी दो आइदा इना खैतंग मावंदा मिसअंडरस्टैंडिंग अमा लेब्रा अदु मदु आई प्रजा सिंग द सेंगदोंनिंगी मदुदी एनी carving out of any district अमा सेम्बाई से सी assembly योबगी दरकार होइदे this is executive order न सेमगदबने executive order न सेमबदा assembly योगदब पोतुदी hill area committee की तानबगी मथौ लेते अदुदा हारि पोत मग थम जजु कुमार रोय बोय न हुजि खंजनिंगी पोसी ngasi ambush tokore aso open asi na tholame adubo hujiki lairibo topography adigi akogi security gi lairibo post map se magi installation mayam khak laibasi angle si yengagadi ngasi ambush ro team se nomo oigera nini oigera mosi phaba ngambagi possibility gi chang si wangna laibra natraga yamna luida lobro tasengna
all out effort तौरगदी थोयोक न लुगम थोकते मोय ने withdraw तौगदे एरिया कम साइड नो कोपनो कम ले सिलोन खंगनब ngakani kanom da changa gai kadom da kana tawdo adu tawgadi adu yamsu yamna chaw group su oiroi yam chaw group oigadi easily noticeable oi yese ko aduna madugi kanu dudi hoji kadom da withdraw to kari to ko ke bana question is see the kanada sinagadori sigi poche Assam Rifle the sinadori bra army the sinadori bra natraga Manipur police na tawdori bra it also depends on that idea how far with how much of seriousness maduga tawba amgedra ngamoidra haibidu question that likely adu sigi adugi problem dei adugi matakta su kanu to ngasai kanu na su Manipur police matang di comment mayam am tawna gre ko ngasai moral yam down oi kholi adu tawda tawna han chingba aina thamjining bada matam amada di koi Manipur police ki equipment se dum phajna laymi se this only in the last 2-3 years she dani aina sum yang bada legi dese ese matamam de le mishi aina retire to even MP5 aina is base kanoni MP5 se state police da amte issue to dabani legi bau ya dabani adu kanna aina MH da ngana kon ga mase ko Manipur police ki di kan pi de ya de aina adu 200 la 300 la kan adu gumba pi adu unfortunately se da kamai to ge problem se adu mom la time se da minister khang ni MLA khang de mana moigi kan escort pi na adum tor ga loction ne whereas city migi operation oiba oigado adu mo weapon ne adu ngasai operation kan gi jiki high weapon sigi proper utilization to mo ta ngasai gi somda kan da kan si MLA su mantri su even officers sing go es yo ai de di MP5 yaw mi kolam ni kan adum do ina satna begi mo om to si su serious oiba seriously koina na seriously review to da ka oi aduga ngasai hanagi bullet proof ki leibo material kariga mayam si maximum ko kanona dit high with the ma kanu objection to pe adu asing bidi aigi period leiram bana anamba ngaktani aigi period ki matung si de leiba BP gari su leibo kanu bulak pa tholopo ude kanu se de raksakai si matamam de koin phanam leibisi kanu gi army de leiram ba pone adu phajena madu koi legi adu matang de hujik leiba koi gi Honorable Chief Minister, I will appreciate him very much. Mana, adu di daka oya na mana special sanction to gumadi state ki pandi ga lei no khotna to. Adu gumba ai ngasai gi tarka abo pot sini haibi gi leibo khotpa gi pot che. Masi in the last 3-4 years masi to kya udibu. Ngasai wi equipment su masi daka oy. Ngasai gi patkai su ko bole ngasai gi kanu BP kanu se. Patkai si leibo ताइसु याम कन्न तांग पोने ते मसी लेरगा पिबिबा अदुम याबा ngaba पोने अदु सुम येब काने दा सोम सो दे अखोय अतै स्टेट पुलिस न ता लेतब होबो क्राफ होबो अखोय लेरम मिम ने काइन लोकताक त मसी अखोय दरका होयना मसी कन्न nganga MHA दा कानो जीके पिलाइन लेंगे मतम दो ngani मांगो दा कन्न nganga मतुम ने करोड़ मंगा स्पेशली सैंक्शन तो अदमाइ दुम लेखिबने हाइदि सिगी ngasai अखोयना फजना खल्लगा येंगा तौब तारगदी पोछि लोइना अदुम तौने ngasai hai अदुम equipment kai पाइप काने खोगी सिपाई सिंसु अखोय सि ले ना बि थौना फबा नतर कानो तौसे अदुगुमगी कानोम लाय अदु हौजिकना इतौ लोगिदबा अम तौगिदबा सिगुमगी लाखपसे अदुने ngasai थमजिगिबा ngasai gi कानो सि अखोइना इंट्रोस्पेक्ट तो करी तोगे छुगे से मतम दे खोइना मुइबा चंगन बंग चंगन दे थंगमनि मतम दे याको NSN आम ग्रुप याम चाउन आइबनि मोइ चंगम दे मोइ की ना हनगे अदुई मतम दुगी पुलिस तो अदु मतम दि कमांडो तो अखोइ अमुक हलक हनुबा तौसिबु अदुने थमजे यामना रिलेवेंट ओबे क्वेश्चन ने अखोइ मणिपुर पुलिस कमांडो मथोना मरिंजेन लेबा अखोइगी यामना खंग हइबा याम सिंगबा यामना अखोइ वार फाइटिंग द हइबा ngakतनि अदुबु मसी मोरल बूस्ट अप तो बंग खक दरकार ताइ मसी द सिस्टम दगिरा अदि पॉलिसी मेटर दगिरा मखोइ लॉजिस्टिक सपोर्ट दगिरा मखोइ मोरल दगिरा सिमबना सिंगबा याम से अखोइ थॉट provoking exercise ma torokanda makoi de pibe ba to ya ma torokanda akoi simple problem si yare khai di akoi at any time the strike force ama akoi quick reaction team amagi film da lehen mathok ta hebni aduga oja jokumar na photo pibe matungina ngasi attack torobe ba ambush torobe sing ta singna masi willam gondo na ta singna thigen thigedi phangani habo wafam je thamjabago lena ngasi gi manung khuna da saru ya biki ba Dr. NG Bijor spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee Waijoy Kumar retired DGP Kelen Toksom special correspondent Telegraph oja humbo amukha na thaga safung toksari lone na ngasi gi dang tadi manu huna thoram miyang tabi punam kim fom dagi kaina na ya thangni jare pinebisi
ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ